kijing pinbernya gibubun ha hang tu nanta gi scroll sa chute state gidang dam show la new show tim dan ni itam kalong kecing kende ke bekrau yang kan klip mat sya bingin lek ban yu kejat ti kejakan ti po lek ngas nguting ru katahi ngasu kende ru katahi ngarang page atar ini ke live fang ni kani kede ka Shillong Literary Fest ka balong nanti hapo lek te ka bapen kende yang adu ini kisngi hadu mentar dik kalong ma nah bani syong lang ha kaju kerensan bat kini kinong tho khobor ki ba paunam jong ke perthei ngasum kum kena nursery khmat ji principal nga tieng kende ba ngam tip khanu kedur kan long ti nang yemi mentarang ni ngin lechte la rai kanu ya we na peng jong phiru ti ngasu kwa ban kerpat la piadon ti ni kan long ka jing kemen ba ka jing tengen ni nga wala slur kani ban keren nang ni terre ban man keren hakmat jong pajba ban keren hakmat jong kibriu lembat kita giba ki pro jubing ki pro perkhat jong ka prthei em ta so pieng ha kulis bun kong Mary le fi ni video ba pi invite nga ti kan long ka jingirap ka bakraw nga le si ladang ayo lat hakani ka rensan bani simenta ten ring nguting do ka por to andre tom ni perlo kan pe ni video du nanu basdang hadu bukut kalong kumnu ban le bani syong bani dan bentalang bagi kita ki pro jebing kraw perkhat ha ka ju rensan kalong kumnu kita ka festival kita ka Literary Fest sang thi kalong hono kodur ngam tip namang 4 Julai nandu basdang de mentang sing redi ngikut ka talk show di jinge keren ka bakhadu mentang singi bat kinsapen kun no sundan dengan yodon mentah kata talk show di kini don we na kinong kubor nong lum kubor samela nong lum kubor jong ka BBC don ru ikong Patricia Mukim nang ni na po jala jongi ti don ru UA Iswati badai deputy editor jong ka The Hindu we Dr. ban na po natin na po Delhi ban sa shim ya kani ka interview ka jing keren jong imo ti ngam tip khanu kudur ngin keren ayu ngin keren ngam das nguthu ngam das nguthu su thau shu kamlo pi video do berikut mo perlok kam dong ayu kong iban so komen amin siam ya ukut ba undum nang undum keren na do men siam ben pai ki jing jing nong ko bor ka celami klaya bakat hashtag lam ingi yes ting tahi su thau chalo let's go oh la ya hit tat hang ni te kejing ya kre te hai re hai to kan jika parking dus jingai wa sim sa spendring pi ban kam kan Juice Express okay. So looking forward. Hai, sao? Lakat kayo ba hang ni hapo sunai sangten ti dan ki stores kiba bunjat kiba ngingila ban yelet ban bam paju kupor and the main stage kan sa tay stage lang dan ni du kong iban ang kam expect ban ni bun briu du kani hai nice author and speaker lounge kani try jaka songjungi ngar dari speaker ti kong iban Ui speaker hana khamsha khan shirung kumar so long shno chalo interesting very interesting we ga he hali shani bun platu brio lari bandan tang sphungut ki basngap ki ban pej kan ngot ti sibit ngas takamblan sa flight terkom keren ngapjupoi menmit shani shapo lik kamak flop kolong ba kita jingking game sari ni banyak begini isi jadi isi ni yo sebenarnya pi dan you hang ni mah page ni sudang nayap jing bam hang ni ki dan ki jing pinbernya ki bubun hang tu nanta ki scroll sa chute state ki dang dam jo por bun ba hang ni mas stage silang kanum dan syu kham bun pitas ni kaliang ki stall bat kiwi itu show la new show tim dan ni tam bi show
Bros. Waiting to meet the father, jobless, hopeless. Manis no. all that. Manis no. But came a question. I request everyone to remain seated. We will begin with the last session of the day. That too, the last session of this year's Shillong Literary Festival. And that'll be us. This discussion will also feature Ferdinand Rani, also known as Court Freeman, Patricia Mukhin, Mr. Sam Miller, and Ms. Swati Daftwar. I request the speakers to kindly come and take your seats. Dr. Ambarish Sathwik is a Delhi-based vascular and endovascular surgeon and director of the Vascular Cath Lab at Sir Gangaram Hospital and professor of vascular surgery, Brigmer. He is the author of the critically acclaimed 2007 novel Perineum, Nether Parts of the Empire. So I believe when it comes to culture, I believe everyone has a responsibility to share something through their platforms, and that will actually enrich the social media platform. That will actually enrich the kind of content that that people consume from one day to the other. Thank you. Right, so unfortunately that's all the time we have. I'm not entirely convinced that was for us. So I thank Ambarish, Ferdinand, Kong Patricia, Sam and Swati for such a riveting and eye-opening session. I'd now like to invite the festival director. A big congratulations to our festival director here, Kong Mary Kur Kalang, for putting up such a beautiful festival. Thank you all. Enjoy the evening. Please everyone stand with I us request everyone on stage to kindly stand up for the photo op. Y'all are here for the music, right? Oh, ngiladap di kesyu kalong ke bahit shisha dan hani kini ki gang jengi tak lawan kiau bati miret jengi basau kong iban kunjur para jonga hani kalau ngai ke basutanat ke ba ngelas ngo ting ro kuju kopor ngelas hukumen ro kuju kopor tendrei ke jengi don kat hangtu ki nong keren ki basirkai te kalong ka papin kapapin kendek bah kapapin sutanat kuju kopor sampai je kani ka live mo nasabu ya ka link jo ka live jo ka jingkeren barok fight hapo jo ni video krang mafi pila ban lek ban tek nang taru sa komen ka pismo komu ke jingi keren to mo please bon kidang don hang ni kadang don saka concert jung ba DJ One Shan hang te ti bang sa siam yang pi pak we kopor we dah we pat video mo please bon parlok teman ki brio bagi dang ibun ba hang ni ki dang join ti kidan ki seki stall hang ni ki bedang bun ke konsert kalau hang tai habang iwan ya keren mentan bad ki badang wan ru kidan ki ba layami ru kidon tinggi nemi no ti lada kidan hapo jong kanika festival saya komen hapo aku beli sibun dan daripada joki bela awan bad ngap kini jingkran jong amne one skap live ti aku beli sibun pi awan bad saya share yang pi para aku ipat video aku beli sibun parlok lawan du aku beli sibun kau iban no aku beli sibun bibi aku beli sibun